Mbahaye ikaze mwese bakunze b'Umwashi TV, aho muri abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, nkomeje kubashimira cyane abakomeje kutweha cyangwa kutwereka ko mudukurikira, abakomeje kuduha ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo hano ku Mwashi TV, haba ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ni Ferguson Rwanda, n'abadukomeje kutubitekereza hano muri comment hasi. Muri abantu b'abagabo cyane. Turi kuwa kane tariki ni 30 ukwezi kwa Nyakanga umwaka ni 2026. Ndizera ko mu mpande enye z'isi mukomeje kugira ibihe byiza. Muri kumwe nanjye Ferguson, nkaba mbahaye ikaze. Ngiye kugaruka ku kirero, ngiye kugaruka ku mukinnyi w'umunyarwanda ukiri muto wamaze kubona ekipe ku mugabane w'i Burayi, yamaze no kuyerekezamo. Se uwo mukinnyi ninde? Intego afite ni izihe? Ababyeyi bamusabye iki? Mbahaye ikaze. Umukinnyi ukiri muto w'umunyarwanda yitwa Nyatanyi, agiye gukina muri Luxembourg. Uyu musore akaba yahize gukinira ikipe y'u Rwanda Amavubi. Amazina ye yose ko adafite izina rimwe, yitwa Rutikanga Nyatanyi Jean Luc. Ku munsi w'ejo yavuye mu Rwanda yerekeza muri Luxembourg mu ikipe ya AS Red Black Pifa Fentale. Yamuguze imukuye mu irero rya Tony Football Excellent Program. Iyi Tony Academy ni academy iri cyangwa se ibarizwa mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu ijoro rishyira ku wa gatatu tariki ya 28 Nyakanga 2026 nibwo uyu mukinnyi yahagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe yerekeza mu gihugu cya Luxembourg. Bamwe mu muryango we bamuherekeje, bamushyize imbere cyane kandi banamushimiye guhesha ishema umuryango we. Naho umubyeyi we umujyana nta wundi yitwa Josiane, avuga ko yamusabye kuzabera urugero abandi bana kuko ubu ahagarariye igihugu. Ati nyuma yo guhagararira umuryango wanjye ukitwara neza, ndagusaba ko ubu nagomba kwitwara neza hanze y'u Rwanda, ugahagararira umuryango wanjye ari nawo uvukamo, ugahagararira umuryango wacu, ariko by'umwihariko ikirenzaho ugahagararira igihugu cyacu cy'u Rwanda, ukabera abandi bana urugero. Ati Nyatanyi yakinnye umupira w'amaguru akiri muto ku myaka 8 kandi yarawukundaga cyane. Naramushyigikiye kandi ndacyamushyigikira. Icyo agomba kumenya ni uko ahagarariye igihugu, ari nayo mpamvu agomba kwitwara neza akagihesha ishema. Uyu umusore aganira n'itangazamakuru yatubwiye ko amahirwe yabonye yo kurwa n'iyi kipe nziza agiye kuyabyaza umusaruro, akazakinira n'andi makipe arenze iyo ngiyo agiyemo, kugeza ubwo azifashishwa mu ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi, cyangwa se azahamagarwa mu ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi, kuko ngo arizo nzozi ze. Uyu Nyatanyi yagize ati ngiye nzi icyo gukora kuko ndi mukuru, nta mahirwe mbonye yo kwerekana ko nshoboye, nkajya mbona umwanya wo gukina mu buryo buhoraho kandi nkazakina mu makipe akomeye ku mugabane w'i Burayi. Ati ubufasha Tony Football Excellent porogaramu bampaye nzabukoresha ngaruka gutanga umusanzu cyangwa gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, igihugu cyanjye cy'amavuko, igihugu cyanjye navukiyemo, igihugu cyanjye ababyeyi bavukamo, igihugu nkunda cyane. Iyo ni amagambo ya Nyatanyi Jean Luc. Uyu musore witwa Nyatanyi w'imyaka 19 akina mu kibuga hagati, ari mu bakinnyi baheruka guhesha Tony Football Academy igikombe cya shampiyona y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 20, ndetse akaba yaranayifashije kuzamuka mu cyiciro cya kabiri. Ubu Tony Academy Football yazamutse mu cyiciro cya kabiri ivuye mu cyiciro cya gatatu.
uyu musore rero Nyatanya asanze ikipe ya AS Red Black Pfeffenthal ikina muri shampiyona y'icyiciro cya gatatu muri Luxembourg, iri kwitegura umwaka utaha w'imikino uzatangira tariki ya 23 Kanama 2026. Muri iki gihugu hakinayo undi mukinnyi w'umunyarwanda muramuzi cyane ajya ahamagarwa mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yitwa Steven Kalisa ukina ikipe ya FC Victoria Sport yo mu cyiciro cya mbere, akanakinira ikipe y'u Rwanda Amavubi. Iyi kandi ikaba yaranyuzwemo n'uwitwa Grene Habimana, nawe ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi akina mu gihugu cy'Ububiligi. Undi wanyuze muri iyi kipe y'igihugu ni Dylan Mayeze wakiniye Union Titus Petange, nawe ni umukinnyi w'umunyarwanda. Yatanyagiye hanze y'u Rwanda avuye muri Tony Football Academy nyuma ya mugenzi we Mugisha Abdul uheruka kujya nawe muri Hopowe Hadela yo muri shampiyona icyiciro cya kabiri muri Israel. Undi uzajya hanze ni rutahizamu Yangire neza Elilohe w'imyaka 19 uzajya mu ikipe ya Power Nicosia Football Club yo muri Chypre, aho azakora igeragezwa ndetse n'isuzuma nk'umukinnyi wabigize umwuga. Iyi kipe ya Tony Football Academy ikomeje kubaka umusanzu cyangwa se gutanga umusanzu muri football y'u Rwanda na siporo y'u Rwanda muri rusange, dore ko ni ikipe itamaze igihe kinini ariko ifite agahigo ko ariyo kipe imaze kohereza abakinnyi benshi hanze y'u Rwanda, nubwo wenda bamwe bagenda bakagaruka ariko banagezeyo bagakora geragezwa, mu gihe izindi tubona z'ibihangange izo za APR Football Club, izo za Rayon Sport, izo za Kiyovu tuvuga ngo zirakomeye, kohereza abakinnyi hanze byarabananiye. Biratangaje kuba ikipe itaramara n'imyaka 3 ifata abana b'imyaka 19 ikabajyana mu igerageza hanze y'u Rwanda, nyamara mu gihe ikipe twita ko zikomeye z'ibigugu hano mu Rwanda, izo nababwiraga ikipe nka APR Football Club ifite ubushobozi, ikipe nka Rayon Sport Football Club ifite ubushobozi n'abakunzi benshi mu Rwanda, ikipe nka za Kiyovu Sport zimaze imyaka irenga 60 ariko kubaka ibintu biramba bikaba byaragoranye. Ubundi uko tubizi mu mupira w'amaguru, ama ekipe menshi akomeye hano ku mugabane wa Afurika agirana ubufatanye cyangwa se imikorere n'amakipe akomeye afite utudemi dukomeye ku mugabane w'Uburayi ndetse n'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi, akajya yohereza abakinnyi bayo bitwaye neza muri test cyangwa se mu igeragezwa hanze muri ayo makipe, hanyuma ayo makipe yabashima akabagura bakagumayo. Tujya tubona muri ikipe mu makipe cyane cyane yo muri za Senegal, amakipe nko muri za Mali, amakipe nko muri za Nigeria, usanga hari abayobozi b'amakipe benshi bagirana amasezerano n'amakipe menshi yo ku mugabane w'Uburayi, yaba yo mu cyiciro cya mbere no mu cyiciro cya kabiri, bakagirana amasezerano. Umwana babonye witwaye neza bakamuha ubushobozi bwo kujya ku mugabane w'Uburayi gukora igeragezwa mu makipe akomeye. Niyo mpamvu usanga ibi bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika cyangwa se mu burengerazuba bwa Afurika bigira abakinnyi benshi bakiri bato ku mugabane w'Uburayi, n'izo za Senegal, izo za Mali, izo za Burkina Faso, bafata abakinnyi babo beza bitwaye neza haba mu bakiri batoya babo mu tudemi twabo cyangwa se mu makipe yabo y'abatoya, bakajya gukora teste ku mugabane w'Uburayi. Bityo bituma ikipe z'ibihugu zabo zikomera kandi zikagira ibyiciro byose by'amakipe, ariko iwacu ntibikunda. Reka rero mbashimire bakunze b'Umwashi TV, mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Uyu musore Nyatanye Jean Luc dukomeze tumwifurize ibihe byiza, dukomeze tumwifurize amahirwe aho agiye nk'uko abyifuza, nawe mu minsi iri imbere tuzamubone mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Imyaka 19 ni imyaka yo gukina, ni imyaka ikiri y'abakinnyi bakiri batoya.
umukinnyi ajya mu ikipe mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu i Burayi afite imyaka 19 muri 23, cyangwa se bitewe n'uko yitwaye ejo n'ejo bundi ukamusanga mu ikipe nkuru ikomeye cyane iyo agaragaje impano, kuko hariya ikintu wenda barusha hano muri Afurika, bagira ikintu cyo kureba impano, kuzikurikirana ndetse no guha abakinnyi amaporomosiyo bitewe n'uko bagiye bitwaye. Abasore bacu rero, aba basore b'Abanyarwanda tubifurize amahirwe masa, ejo n'ejo bundi twazabona ikipe y'abatangije imyaka 20 y'u Rwanda cyangwa se Amavubi under 20, under 23 ikomeye, kubera ko Amavubi yababonye abakinnyi beza, bakiyongeraho n'abandi bose ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ririmo gushaka, bafite amamuko cyangwa se bafite aho bahuriye n'u Rwanda, yaba bafite ababyeyi bavuka hano mu Rwanda, cyane cyane abafite ibisekuruza hano mu Rwanda bakina umupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi, kugira ngo baze gutanga umutahe wabo cyangwa se gutanga umusada wabo, cyangwa se gutera inkunga igihugu bagikinira, bafasha igihugu kubaka siporo ihamye kandi siporo ni nziza. Impamvu siporo ari nziza ni uko ihuza abantu, kandi burya umukinnyi wese aho ava akagera ashimishwa no kwambara umwenda w'ikipe y'igihugu. Bano basore bacu tubifurize amahirwe, reka mbashimire bakunze b'Umwashi TV. Ejo n'ejo bundi tuzabona n'abandi bagenda. Icyo twabahitiyemo nk'Umwashi TV, umwihariko wacu ni ugukurikirana abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, ndetse n'ababa bashakwa n'amakipe yo hanze y'u Rwanda, kugira ngo mujye mumenya uko biba byifashe. Mu kanya ndagaruka ku mukinnyi w'Umunyarwanda wundi ugiye kuza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ejo nababwiye kuri Warren Kamanzi, mu kanya ngiye kujya ku wundi mukinnyi ushobora kuza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri kuno kwezi kwa 9 muri qualification zo gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizabera muri Kenya, Uganda na Tanzania umwaka utaha wa 2027. Ese Amavubi azaba ariyo? Ni ugutegereza, dore ko ibintu noneho biryoshye cyane, ibihugu barabyongereye. Hano hasi muri comment twandikire igitekerezo, icyifuzo n'inyunganizi ku makuru tuba tukugejejeho, ariko wanakora subscribe hano ku Mwashi TV. Ushobora kutwangira unyuze ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, ugashaka Ferguson Rwanda. Abameze neza mukomeze mugubwe neza, abatameze neza mwihangane, abameze neza mufashe bagenzi banyu kumera neza. Mwari kumwe nanjye Ferguson, Uwiteka ababere byose muri byose, mukomeze mugire umunsi wa kane mwiza. Hasta la vista.